Après la mort de Muhammad en 632, les troupes arabes s'élancent à la conquête du monde. Elles écrasent l'Empire perse et chassent les Byzantins de nombreuses régions du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. En quelques années, elles conquièrent un territoire qui s'étend à l'est jusqu'au Turkménistan et aux frontières de la Chine. À l'ouest, elles s'avancent en Afrique du Nord jusqu'à la péninsule ibérique. Elles s'emparent de la Sicile et menacent même le sud de la France. Au 8e siècle, les Arabes règnent sur un empire plus vaste que celui de la Rome antique. Vers 700, les Arabes règnent sur quelques 60 millions de personnes. Cette expansion fulgurante leur apporte des richesses considérables. À la tête de l'empire, il y a un calife. Le titre est très disputé. Plusieurs dynasties vont se succéder en l'espace de quelques décennies. Après le calife, viennent les gouverneurs des provinces, chargés surtout de recouvrer l'impôt. Le système fiscal avantage les musulmans qui ne paient que l'impôt foncier. Les non-musulmans paient aussi la capitation. Parmi eux, les juifs et les chrétiens bénéficient d'un statut particulier. Ce sont des dhimmi ou tributaires. Les recettes sont administrées par les services financiers, le diwan. Le mot a fini par désigner ce meuble garni de coussins, si confortable pour faire ses comptes ou recevoir ses administrés. Le divan. الحديث النبوي الشريف اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إذا وجدتم كتابيا في الطريق فاضطروا لأضيقه. نريد أن نعرف معنى شرح الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث لفظه: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. المعنى أنك لا تكرمهم وهم يقولون المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، فأنت سير في طريقك. لا تكرمهم بأن توسع لهم وهم يمرون، إنما سر أنت في طريقك. فالذي هو أحق بالإكرام الموحد الذي لم يقل إن الله هو المسيح. فإذا كنت تسير في الطريق فامضي في طريقك، وإذا هو قابلك هو يتحرك يتصرف، أما أنت امضي في طريقك في خط سوي مستقيم. فالشاهد أن هذا يتضمن على ظاهره ويتضمن عدم إكرام من يقول إن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله.